Kaming chu Daniel Lalzuitluanga ania tu huna hian chungkwa mo fa te thlengin neng chu he Thau na kanin thlan chon thei dan chung chang hi kanen ho don ni ne ania o hmasa in hei ni min pia le khan me ka food poisoning lo me ka ei to long ka tia pani puri ka chua ka soi kan soi thin kan thua ki kan ne thin lo kan tiang kan ke po pani puri ama han cái nun bé khăn cả hai vắt cả vội vắt mẹ cái tầng khăn cái tổ lòng cái tiệm mà sẽ cái khăn chua lệ khăn cái mua tận na chú cần in plate này lại cái chú na tu cái khăn masala puri thì cái lệ chú mi vàng thế po chú ni cái ringa bé ra chú hay cái food poisoning khát lệ chân bé đón chú hay cái mua toa top to mà sẽ cái gì đều to mà sẽ cái chắc việc vok lo ni ti kha kan soi ma sa du zo kan ni chu pathian za ra hi kadam le to ni ti kha kan soi du ni o kan soi tong khan tu na hian chung kwa mo heta nu le pa tangin emo chung kwa kan diet emo khatian kan lifestyle shim na kan fa te ngong ani dan chung chang kha kan nen ho don ani chu chu etlai research mang hian research san hi kan nen ho nga chu chang chuan kan chiang me o me o hemi hian ania o hemi chuan family lifestyle le enge no pangten mo Thau anh này Thau thì đàn kha anh mấy hết tại ấy cần sấy mấy ngà anh nghe nấu bằng cùng thum cùng chú ta chọn hết ta anh evidence anh huay chọn riết pasari chú anh nghe 95% anh nghe ai sáng thế nhỉ chú kha ni chu lifestyle kan ti chon nu le pa te dai te mo khatiang chi te po kha ni theinga chu suyang khan he enge chungkwa kan thil lei du song te kan hawa khatiang kan dai tang kan nei kha chun ti kha alang cheng ming ga ria chu engkim khan soi vek to lo tai la chu enge kha kan hriat tur poimo zinga mi kha nia chu panganan mua Thau sa piang ve rim te ting chi te pon o mani chu ai pian ken kan pian ken in thla chon zelina a hrin chuan em tiang chi te kha kan en ho le tur ani ta chu ta chuan headline function a hian en teila headline maternal nutrition enge no pangaron piang do na khami ati ratang chu chuan headline insulin metabolism kan ti mo headline Thau kan pai theina azong song lo ral theitu mo khami khanin khatngal chu kha khan thak thling khopin ka ria kan hei tam tak pe chu zuk le mom te fa pai lai ten gan han tia ting te dam doi kan ei don te pon mo doctor te po rawn film khuri la hei hi fa te hei opiates kan tia number 4 kan ti te pon ing khating te chi te chu fa te thisena tiang khan azuk kang kai thei ani chu tiang chuan painkiller kan ti te po na chok na kan ti te po nau pai ta na thai mo eng po kan ei poin nau pai tan te tin nu te tui kan pek lai te thlengin niang nu te tuya kha kan dam doi kha fa te mo alan chon te ma transfer them ti kha en ulu ka poimo view in ka she chu mi so te kan enge ranga in ka she tu enge ti lo top tura ngai ani nicotine kan ti bloodstream alu ta ni thisen alu ta ni ain shele te la tho me o tuna kan suyang khan hetlai enge genetic kan ti ro hen epigenetic ti omle theita chu thak nanglam si lawa amaro chu kan lifestyle le kan environment kan on pian chhuan na mun in ege azir na te khatiang kan environment ina kan genetic an mo epigenetic chu kan te mo khatiang thil lo in thak danglam zelani entina tuna kan suyang khan nu Thau deuh se tiang khan fa te khan fa obese deuh Thau deuh kha nei theina chance kha anei ni chu epigenetic kan ti kha ni enge an ma ni an DNA kha chu danglam chuang lo ni ma se danglam chuang si lawa an genetic lo in adapt ve sel soi na kha ani berani chu o heta hian enge headline an
conclusion hi hanen le lok teila dang song song khasu kanen kwa nun dan hian chu chuan etlai dong don lo an hrisel dong don lo ti hi thui takin ain ngatani chu ta intervention pakhata hin en teila intervention hi chu advantage family in athimeli atanga piang chuak hrisel lo na tele khatiang obesity kha anei zol the ti ani ta tin advantage family chuan khatiang chi kha enge obesity related tam taka kha enge advantage le disadvantage family kan ti chuan heta chungko atanga mi hosa chungko kan ti te po ani theinga amara chu chuan mi hosa kan ti khana khom kim vek chong mi hosa lutuk chungko ma so chungko hri se chong si lo kha om ni khang te po kha disadvantage family kan ti singa chuan until thau ani chu wang chuan advantage family kan ti chu chungko nuam mo chungko pa ngai taka tanga re thei te ma ni se chungko lim mo nu le pa ina an ngei ven em fa te khatiang nge an nei chun lim taka e sa thei kan tiang chi te po kha neng chu chuang chu advantage family kan ti chu an ni meta chunga chuan disadvantage chu han soi le teila mo fa te a pot pian tira tanga an ma ni stress sang em en tinan nge ti sang ka ti chon pa te zuru yan mureng me fa te khatiang chi a khan ani chungang chu disadvantage le advantage family an ti chu ni meta khang ang chungkwa khan nge naupang hrisel na hi ain na thui em be ni chu abi takin obesity kan soile duatin advantage ti hian enge literacy te po asoi the ome entingnan nu le pa mo tuna ka video te poin lo enang ni theina omani achan chu advantage family chon khatiang nu le paina khatiang information adona fa te enge thataka khatiang lifestyle tha ain kol theina kha aninga amaro chu heta kan soeng khan sung le pai rengot ni lo kan ti kha mi ho satak chung ko pon ni se amaro chu nu le pain fa te pon ngei sakman lo amaro chu eitur duang ang ei the ani an lo ni ta se khatiang khan fa te ngei sakna si lo kha chuan an du han enga obesity khan ti boy don ani ti kha ani chuan heta hian kan en ho le tur chu sina kan soyang thau khania epic modification mo thil kan jeans lo in thak danglam na ina o thei khani me o heta pen soi headline kan en ho le lokong heta hian internal nu in mo fa pai la ya diabetes nei chuan nge fa kha eta mi fetal metabolic in thak tang lam thleng te nge meta nge anon than len khan heta diabetes kan dai thau lutuk na khatiang kha ani the ani ti ka kan en kan mu the chu ani me chu poi mo zo la nia o chuan heta hen an mulea chu thil thlen pakhat the chu nge sugary beverage mo thil thum lutuk te fried foods kan ti te high saturated fats kan ti mo tu nai kan oil man te pon yang sleep disturbance mo mu that lo na te sedentary lifestyle has linked to genetic modification or chu kan lifestyle thalo muthun thalo mo khating si te mu that na chang por thalo khating chi ang song khan kan fa te nun khan chu epigenetic modification chu aron thleng ani chu epigenetic modification chu kan fa te kan thla chon le kha ani chu wan chuan thil hetiang chi thil thum ang chi te fried foods kan ti te high saturated fat kan tiang song chi kha ngei na takini chon khatiang ngei na tak ngei nat na khan enge
epigenetic modification kha siam dang lama chu chuan khoyang ania kan lifestyle shim hi kan environment hi apui mo ma chu fa ten anon seilia na fa ten kan thil siam ang an ani mo khatiang khan zuk le mom chung changa te pokan ti kha kan fa ten nu le pa ten zuk le mom kan ti chung kan fa ten ti sang na kha anon nei ve hal ringot kan ti tong khan ta po hian kan environment mo kan chung kwa environment ta sir khan kan fa te khan thil thalo hlan chon theina chance lam ta kha kan nei ni ti kha shi thal le te la he ta pe jon hypertension mo bp sang kan ti te obesity mo thau na diabetes stroke mo tun lai chon stroke te po hlor to ni mo kha tiang zong zong kha he ta hian nu he ta chung kwa mo en kol tu te in chuan nakin zela po generation tha mo kan chung kwa generation tha kan din zel don ni chuan tu na ke ma ni hian mo phur na tam tak kan nei ni ti kha hriaila tu na entinan ke pathian sar fa te po kan la nei nga fitness ka tui pui chuan ka fa te chuan mo out of eta point research ma se kha chu na kina kan len hong out of 100 mo 55% ai sang de kha fitness lampang tui na chance kha anon nei sa ni statistics kha chu ka cheng che to lo chu tiang sel chuan kai nu le pa te na an thil ti mo an thil mu than te an thil an habit tur zong song te po hi an thil mu than manga lawin siam chuak vek me ani ti kha tlai tanga kan en ho thei ni in ka ria kha ni phot me se risel na hi kan ti hian chung kwa kan risel tlan hi anga ni nu pa po ani nga he jima te po ka mu mi ka mu reng hian are you married kan tia nu pui or pasal kan ei to an tia khongai nu pui khongai pasal mo ron roi ve ta che ka ti thin ni san chu idai ta te idai chung chang te point thia manga inu pa te pon thilen kimin follow theinga ani lo chuan pakhat struggle anga pakhat struggle bokonga tingkan thilakal kop theilo ni chu wang chuan inu pa in healthy lifestyle hi zo dun tum ro ka ti thin ni inu in lama obese ta ka ringot khan zi awmlo in pani khan in thok du nga chu chuan nang mania holistic change will ru taksa le tharau khami in thak dang lam na kha athenang chau diet te po nu pa in follow thlap chuan ol zo kang heta pakhatin diet ran dei lo pakhatin diet lo film khur khan thil kha kal rol theilo shim ani ti te point ka soi thina chu an chuan he dieting kan ti mo he fitness journey a po hian nu pa mo nu pui pasal nei to kan ni pe don nu pa ti tlan thei zel hi a tha ni chu wan chuan tu na po hian i pasal le moi nu pui na mo lo en ve lo ni chuan ka video hi lo en tir la mo i ko pui kha lo pui ro mo in pani kan in tho du na ngai ti kha kan soi du di mi lo thlir sak awangin ka lawm he ri sel na kong hi kan zo tlang zel don ni ti kha kan soi du ni